Mu gihe Vladimir Putin azuzuza imyaka 70 y'amavuko ku wa gatanu, ni gute uyu mugabo yabaye umutegetsi ubu washyizwe mu kato nyuma yo gutera Ukraine? Ibintu 7 by'ingenzi mu buzima bwe byubatse imitekerereze ye kandi bikaba abisobanura impamvu agenda ayitandukanya kurushaho n'ibindi ibihugu by'uburengerazuba. Ikaze. Iyi ni Ego Stamina TV. Ari ubwa mbere ubonye video zacu, bya byiza ukanze subscribe, yewe ukamanuka gato gakanda no kunzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru, ibyegeranyo, inkuru byose tuba twaguteguriye umunsi ku wundi. Kwinjira muri jido mu 1964 yavukiye i Leningrad, umujyi wari warashegeshwe n'ingaruka z'iminsi 872 yari yarafashwe mu ntambara ya kabiri y'isi. Akiri umuhungu umuto, Vladimir Putin yakundaga kurwana ku ishuri. Inshuti ye ya hafi yibuka ko yashoboraga kurwana na buri wese kuko ntiyatinyaga kuba yari agahungu gato umumagara mu mujyi wari wuzuye amatsinda y'ibirara ku mihanda. Yarakeneye akarusho, maze ku myaka 12 atangira umukino wa sambo, umukino njyarugamba wo mu Burusiya. Nyuma yinjira muri jido. Yari afite umuhate n'ikinyabupfura. Yageze ku myaka 18 afite umukandara w'umukara muri jido n'umwanya wa 3 mu gihugu mu rushanwa ry'ingimbi. Nta kabuza ibi bifatwa nka kimwe mu bigize imiterere ye y'umuntu ukunda kuba hejuru y'abandi, ariko bikanemeza imyumvire ye ya mbere ko munsi irimo akaga ukenera kwigirira icyizere. Ibi kandi byumvikanye mu magambo ye ubwe ko mu gihe imirwano ari nta kabuza ugomba gukubita mbere kandi ugakubita cyane ku buryo uwo umuhanganye atongera guhaguruka. Gusaba akazi muri KGB mu 1968, ubusanzwe abantu birindaga kujya kuri Voreteney Prosperity, ibiro bikuru bya politike bya KGB i Leningrad. Benshi bari baraciye mubazwa ryayo mu twumba duto cyangwa mu zindi nyubako zayo ziteye ubwoba ku butegetsi bwa Stalin. Ariko ku myaka 16 Putin yinjiye muri nyubako yemye, agera aho bakirira abantu, atungura uwamwandikiye amubaza uko yakwinjira muri ako kazi ko kuneka. Yabwiwe ko agomba kubanza gukora igisirikare cyangwa kurangiza kaminuza, anabaza digiri bijyanye ya kaminuza yakwiga. Amategeko niko yabwiwe, maze kuva ubwo Putin yiyemeza kwiga amategeko. Ayarangije koko yinjira muri urwo rwego. Kuri Putin waruzi amatsinda y'abagizi ba nabi bo ku mihanda y'iwabo. KGB niyo yari itsinda rikomeye mu mujyi, agaha umutekano n'ubufasha n'umuntu udafite ishyaka bahuriyemo. Putin kandi yemeraga impinduka n'ingaruka umutasi ashobora kugira, nk'uko yigeze kubivuga ubwe avuga kuri filime z'ubutasi yabonye akiri muto ati, intasi imwe ishobora kugena ibiba ku buzima bw'abantu ibihumbi. Kugotwa n'ikivunge mu 1989.
n'icyizere cyose yari afite. Akazi ke muri KGB ntikigeze kaboneka cyane, yari umukozi witanga ariko ntagere hejuru. Yaje gusaba kwiga Ikidage maze ibi bituma yoherezwa mu biro bya KGB i Dresden mu Budage. Mu 1900 atuye mu buzima bw'umukozi mpuzamahanga, ariko mu Gushyingo 11 mu 1989 ubutegetsi bw'Ubudage bw'uburasirazuba butangira gutembagara byihuse cyane. Tariki ya 5 Ukuboza, ikivunge cy'abantu cyagose inzu ikoreramo na KGB i Dresden. Putin yahise atelefona ibirindiro biri hafi by'ingabo z'Abasoviyete ngo bamutabare, ariko bamusubiza ko ntacyo twakora, nta mabwiriza duhawe na Moscow, kandi Moscow iracecetse. Putin yize gutinya gusenyuka k'ubutegetsi, yiyemeza kutazasubiramo ibyo yumva nk'ikosa ryakozwe na Mikhail Gorbachev, kudasubizanya mukeba imbaduko n'umuhate. Amasezerano yo kugurana ibiryo ibitoro mu 1992. Putin nyuma yavuye muri KGB mu gihe ubumwe bw'Abasoviyete bwasenyukaga, ahita abona akazi vuba nk'umukozi ufasha mu bikorwa meya mushya w'umujyi ubu witwa St. Petersburg. Ubukungu bwariho buhananuka. Putin yarashinzwe kuyobora igikorwa cyo kugerageza gufasha abatuye uwo mujyi kuramuka, kugurana ibitoro n'ibyuma by'agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika, bagahabwa ibiribwa. Mu ngingo nta muntu wabonye ibyo biryo, ahubwo iperereza ryahise ipfukiranwa vuba. Ryanzuye ko Putin, inshuti ze n'amatsinda y'urugomo yo muri uwo mujyi bitwariye amafaranga. Mu myaka 1990 Putin yize vuba ko kubona ijambo muri politike ari nk'igicuruzwa kigurwa amafaranga, kandi amatsinda y'urugomo yaba abantu bo kubigufashamo, mu gihe abantu bose b'iruhande rwe bariho bakura inyungu ku myanya yabo. Kuki nawe atari kugenza atyo? Gutera Georgia 2008 bidashobotse, yahise acika intege. Nyuma ararakara, abona ko iburengerazuba barimo kugerageza gushyira Uburusiya mu kato no kubuca intege. Ubwo Perezida Mikhail Saakashvili wa Georgia yiyemezaga kwinjiza iki gihugu muri OTAN, Putin yabonye ko uyu ashaka kwisubiza ijambo ku gace gashyigikiwe n'Uburusiya nka South Ossetia kashakaga kwigenga mu majyepfo, ahita abyita impamvu y'ibitero byo guhana. Mu minsi 3 ingabo z'Uburusiya zazimije igisirikare cya Georgia, bituma haba akumvikana ku mahoro, ariko mu gisebo kuri Perezida Mikhail Saakashvili iburengerazuba bari barakaye. Mu gihe mu mwaka umwe Perezida Barack Obama wa Amerika yariho asaba Moscow ko batangira abushya umubano n'Uburusiya, ndetse bwari buherutse guhabwa kwakira igikombe cy'isi. Imyigaragambyo i Moscow 2011-2013. Kwemera kwa benshi kandi igufite ishingiro ko amatora y'abagize inteko nshinga amategeko yarimo uburiganya, kwateye imyigaragambyo yarushijeho gukara ubwo Putin yavugaga ko azongera akiyamamaza mu matora ya 2012. Imyigaragambyo izwi nka protest kubera kuzuza iyo mbuga izwi i Moscow yabaye ijambo rinini kurusha andi y'ibyo rubanda itemera ku butegetsi bwa Putin.
we yemeraga ko iyo myigaragambyo yateguwe igashishikarizwa ikanayoborwa na Washington, abashinja Hillary Clinton ubwe. Uyu yari ashinzwe ububanyi n'amahanga abwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri Putin byari ikimenyetso ko bakuyeho agakingirizo ko iburengerazuba bamuziye, kandi ko kubera iyo mpamvu ari mu ntambara. Akato kadasanzwe kubera COVID-19 2021 ubwo COVID-19 yacaga ibintu ku isi. Putin yagiye mu kato kadasanzwe kuko uwajyaga kubonana na wese yajyaga mu kato kagenzuwe k'ibyumweru 2, maze yaza akanyura mu kirongozi kirimo imiti n'imirasire ya ultraviolet byica za virusi. Muri icyo gihe umubare w'inshuti n'abajyanama babashije guhura nawe imbona nkubone waragabanutse cyane, abasigara ari abagabo mbarwa bemera ibyo avuga gusa. Muri icyo gihe yabonaga ibitekerezo bike cyane bibona ibintu ukundi, bisa naho Putin yize ko ibyo yibwira byose ari ukuri, kandi ko impamvu ze zose zifite ishingiro, nuko imbuto z'ibitero kuri Ukraine zirabibwa. Hasta la vista.